Mu gihugu cy'u Burundi hari kubera imyitozo igambiriye kumara abatutsi bo muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo ndetse no gutera u Rwanda. Ese iyi myitozo yatangiye ryari? Ni bande bari kuyigiramo uruhare? Ibyo byose turabigarukaho mu kanya. Turababwira kandi n'amakuru avuga ko imishyikirano rusange y'abakongomani cyangwa ibiganiro bihuza abakongomani bikomeje guteza impaka. Ese Perezida Tshisekedi arashaka amahoro cyangwa arashaka imirwano itarangira? Reka tubigarukeho mu kanya, murasuzwa nanjye Boni Buranga. Ikaze ku biganiro bya Kivu Today News. Reka dutangire amakuru yacu duhere mu gihugu cy'u Burundi. Igihugu cy'u Burundi kiri kugira uruhare mu mugambi mubisha wo kumara abatutsi bo muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo ndetse no gutera u Rwanda. Ni urwango rurimo ingengabitekerezo ikomeye. Ibi rero bikaba biri gutuma baha imyitozo abicanyi karahabutaka ngo bagomba gukora izo operasiyo cyangwa bagomba gukora ibyo bikorwa. Burundi buri gukora imyitozo ihuriwemo abantu batandukanye, cyane cyane urubyiruko rwo mu ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD, Imbonerakure, harimo kandi n'abarwanyi b'abakongomani bavuye mu mitwe ya Wazalendo bagiye bahungira imbere mu Burundi ubwo umujyi wa Uvira wafatwaga na M23. Ibi rero biri guterwa n'urwango bafitiye abatutsi bo mu burasirazuba bwa Kongo ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Hari abarwanyi bo mu gisirikare cya Kongo FARDC bari gukorana n'aba bantu, kandi harimo na FDLR, umutwe washinzwe n'abanyarwanda basize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. Aba ngo bari gukorana mu buryo bwa hafi, babaha imyitozo mu bijyanye n'ibikorwa n'umugambi mubisha bari gutegura. Ku ruhande rwa politike hari abayobozi bo mu ishyaka riri ku butegetsi bari guhura n'uru rubyiruko bakabatoza uburyo bazakora uwo mugambi mubisha, bagatoza abo bose ko ngo u Rwanda ari umwanzi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Burundi, bakanabashyiramo ingengabitekerezo y'ivangura yateje ubwicanyi mu burasirazuba bwa Kongo itangijwe nyine na FDLR. Iyi myitozo yatangiye hagati mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka wa 2026. Hari kujyamo benshi baturutse muri Kivu y'Amajyepfo, cyane cyane mu bice M23 yagiye ifata. Abahavuye bahunga rero bisanze bari kugwa muri uyu mutego wo kujya gutorezwa i Burundi. Turanababwira aho iyi myitozo iri kubera. Amakuru ahari nuko iyi myitozo iri kugirwamo uruhare rukomeye n'ishami ry'igisirikare cy'u Burundi, mu kuvuga Reserve Force, abakunze kwitwa FRAD cyangwa se Force de Réserve et d'Appui au Développement. Aba ngaba rero ngo bakaba bayobowe na General Major Ignace Sibomana. Ahangaha rero kandi harimo n'abandi basirikare bakomeye mu gihugu cy'u Burundi bari kubicungira hafi bagenzura uko iyi myitozo iri kugenda. Harimo kandi Colonel Gregoire Rivuzimana, nguyu akaba ari we muhuzabikorwa w'ibi bikorwa bigayitse. Ibi rero ngo biri kubera mu ishyamba rya Kibira, ni ishyamba ryo mu gihugu cy'u Burundi, ni ishyamba rifatanye n'ishyamba rya Nyungwe ryo mu Rwanda. Aha rero ngo bikabera hitwa Bukinanyana. Aha hakaba ari hafi y'umupaka w'u Burundi n'u Rwanda. Hari bamwe mu bari gutanga amasomo y'ubugome. Aba rero muri bo ngo harimo n'abaturutse mu gihugu cy'Ububirigi. Ububirigi bukaba bubifitemo uruhare rukomeye cyane, cyane cyane kubigisha gukoresha intwaro, dore yuko hari intwaro nyinshi zagiye zoherezwa n'igihugu cy'Ububirigi bakazihamo impano igihugu cy'u Burundi. Hari benshi bo muri Wazalendo bakuwe mu nkambi aho bari barahungiye mu gihugu cy'u Burundi,
nyuma yo guhunga imirwano yabereye muri Kivu y'Amajyepfo guhera mu kwezi kwa 12 2025, urubyiruko rw'abakongomani ruri gutozwa ingengabitekerezo y'ivangura n'ubwicanyi nk'uko tubikesha The Great Lakes Eye. Aba rero bari kugenda batozwa bari kumwe n'imbonerakure, bari kumwe n'abahoze ari abarwanyi batandukanye, harimo kandi na FDLR. Twagiye twumva FDLR ikorera mu bice bya Kivu y'Amajyepfo, mu minsi yashize bakaba barongeye kwigaragaza berekana ko bari gukorera cyane mu mujyi wa Uvira, ndetse amakuru atugeraho akaba ari uko ngo Burundi binyuze muri perezida wabwo Evariste Ndayishimiye bwifuza kuzatangiza intambara ku gihugu cy'u Rwanda bafatanyije na FDLR baturutse muri ibyo bice bya Kivu y'Amajyepfo. Naho umugambi wo kurimbura abatutsi cyane cyane abanyamurenge wo usanzwe ukorwaho, dore ko mu bihe bitandukanye igisirikare cya Kongo nabo bafatanyije barimo ingabo z'u Burundi n'iyi mitwe y'inyeshyamba ya Wazalendo na FDLR bagenda bagaba ibitero bidasiba ku bice bituwe n'abanyamurenge bagambiriye kubarimbura. Ibi ariko bikaba bikomeje gushyirwamo ingufu no gushaka izindi tekinike nshyashya. Imyitozo nk'iyi ngo ishobora kuzongera kubera n'ahandi ku butaka bwa Kongo, cyane cyane ngo ishobora kubera muri teritwari ya Fizi. Kongo n'u Burundi ngo barabona imbonerakure na Wazalendo bazababyaza uyu musaruro ukomeye cyane. Ibi bikerekana uburyo ibi bikorwa bishobora guteza intambara ikomeye cyane mu karere, kandi bikerekana uburyo abaturage b'abasivile bakomeza kwicwa mu buryo bubabaje cyane. Igihugu cy'Ububiligi cyagiye kivugwa mu mugambi wo gushyira iyi ntambara ku rundi rwego. Ubwo turavuga intambara iri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, intambara irimo n'umugambi wihishe, umugambi ujya gusa na jenoside. Igisirikare cy'u Burundi rero kirakomeza kwivanga muri ibi, ndetse n'abayobozi b'u Burundi bagakomeza kwivanga muri ibi. Ibyo byose bikaba bishobora kuzatuma babarwaho ibyaha byibasiye inyokomuntu, haba mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ahandi hose bashobora gukorera ibyo bikorwa. Iyi ni imyitozo ngo ikomeye cyane iri kuhabera, ariko nk'uko bizwi u Rwanda rukaba rukomeje kurinda imipaka yarwo neza ku buryo ibi bikorwa bitazateza impungenge abanyarwanda. Abatutsi bo mu burasirazuba bwa Kongo, abari mu bice M23 igenzura, bari mu mahoro, bafite umutekano, kandi n'abari mu bindi bice byo muri Kivu y'Amajyepfo, ibice bituwemo n'abanyamurenge, Twirwaneho ikomeje gukorana na M23 bihuriye mu ihuriro Alliance Fleuve Congo kugira ngo ibarinde kandi isubize inyuma ibyo bitero by'umwanzi. Ibi ariko bikomeje gutuma impunzi ziba nyinshi muri aka karere k'ibiyaga bigari, cyane cyane impunzi z'abahunze bava mu byabo bazizwa uko bavutse. M23 na Twirwaneho baharanira ko bagomba gutsindira urugamba kugira ngo abahunze bazagaruke mu byabo kuri gakondo yabo, nubwo harimo benshi babuze ibyabo babura n'ababo, ariko hakaba hari icyizere ko bizakunda. Leta ya Kongo yo ikaba ikomeje gufata abatutsi bo mu burasirazuba bwa Kongo nk'abagambanyi, nk'abatari abakongomani ba nyabo, bagatwererwa ibyaha bitandukanye, banasigwa isura mbi. Nuko rero bimeze, nuko imyitozo iri kugenda. Reka tubiveho noneho tugaruke ku biri kuvugwa imbere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Imbere muri Kongo hari ihurizo rikomeye ku bijyanye n'imishyikirano rusange ikomeje guteza impaka hagati y'igisubizo cy'amahoro n'inyungu za politike. Mu gihe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje guhangana n'ibibazo bikomeye by'umutekano n'imiyoborere, abatavuga rumwe n'ubutegetsi bagenda barushaho gushyira imbere igitekerezo cy'imishyikirano rusange cyangwa se dialogue inclusive nk'inzira rukumbi yo gusohoka mu bibazo igihugu kirimo. Ibi bije mu gihe impaka zikomeje kwiyongera ku ruhare iyi mishyikirano ishobora kugira
bamwe bayibona nk'umuti w'ibibazo, abandi bakayikeka nk'inzira ishobora gukoreshwa mu nyungu za politike, harimo no guhindura itegeko nshinga. Mu butumwa bwatambutse ku rubuga nkoranyambaga rwa X, umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi Moise Katumbi yashimangiye ko nta yindi nzira ishoboka uretse ibiganiro bihuriweho n'impande zose. Ati igihugu kiri gusesagura umutungo mu bintu bidafite umumaro, ingendo zidafite akamaro, mu gihe abaturage bakomeje kubabazwa. Igisubizo rukumbi ni ibiganiro bihuriweho n'impande zose kugira ngo amaraso ameneka ahagarare. Katumbi uyoboye ishyaka Ensemble pour la République yagaragaje ko ikibazo cy'amatora ya 2023 cyagize uruhare runini mu bibazo igihugu kirimo uyu munsi. Yongeyeho ko kongera kuzana impaka ku itegeko nshinga muri iki gihe, mu gihe igihugu gifite intambara mu burasirazuba bwacyo, ari ibintu bidakwiriye. Amatora rusange yabaye 2023 muri Kongo yakomeje kuvugwaho kutanuzwa neza, aho abatavuga rumwe na leta bayashinje kuba harabayemo uburiganya n'imiyoborere idakwiriye. Undi munyapolitiki ukomeye utavuga rumwe n'ubutegetsi Martin Fayulu nawe ashyigikiye ko habaho ibiganiro by'igihugu, avuga ko ari bwo buryo bwonyine bwo gukemura ikibazo cy'icyizere gike abaturage bafitiye inzego bishyiriyeho. Uyu mushinga wiswe uwo guhuriza hamwe abanyekongo bose cyangwa se cohesion nationale ugamije guhuza impande zose, politike, societe civile n'amadini, kugira ngo habeho ubwumvikane ku miyoborere y'igihugu ndetse no gukora impinduka zikomeye. Perezida wa Kongo Felix Tshisekedi we mu bihe byashize yagiye yanga igitekerezo cy'imishyikirano, agaragaza ko nta kibazo ngo inzego z'igihugu zifite cyatuma hitabazwa ibyo biganiro. We yavuze ko ngo binyuranyije n'amategeko. Nubwo bimeze bityo, mu minsi ya vuba hatangiye kugaragazwa ibijyanye no kuba hakwemerwa ibiganiro, ariko Tshisekedi ashyiraho amananiza akomeye, arimo ko ibiganiro ngo bizabera imbere mu gihugu kandi ngo bikubahiriza inzego zisanzweho, kandi ko bitazakoreshwa nk'urubuga rwo kuganira n'imitwe yitwaje intwaro nka M23. Ibi byatumye bamwe mu batavuga rumwe na leta bakeka ko ubutegetsi bushobora gukoresha iyi mishyikirano mu rwego rwo gushimangira umugambi wabwo wo guhindura itegeko nshinga. Mu gihe impaka zikomeje gufata indi ntera, amadini akomeye muri Kongo arimo Senko na SSC yatangiye kugaragaza ubushake bwo kuba abahuza. Aya madini yamaze gushyira ahagaragara umurongo ngenderwaho w'ibiganiro bigamije guhuza abanyekongo bose mu rwego rwo gushaka amahoro arambye. Ibi biganiro bigamije gushyiraho amasezerano mashya yiswe Pacte Social pour la Paix et le Bien Vivre Ensemble, agamije kugarura ituze n'ubwumvikane haba muri Kongo ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Ibibazo bya politike muri Kongo bifitanye isano n'amateka maremare y'umutekano muke, cyane cyane mu burasirazuba bw'igihugu, aho imitwe yitwaje intwaro ikomeje kwiyongera. Muri iki gihe ibikorwa by'imirwano hagati y'ingabo za FARDC n'ihuriro AFC M23 bivugwaho gukomeza kwiyongera, ndetse hakaba n'ibitero bitandukanye n'ibirego by'uko ingabo za leta zigaba ibitero mu mihana ituwe n'abanyamurenge mu Minembwe n'ahandi, aho bivugwa ko hari impungenge z'umutekano wabo n'uw'abatutsi muri rusange mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi ntambara iherekejwe n'ibibazo by'ubukungu n'imiyoborere, niyo ituma igitekerezo cy'imishyikirano rusange kirushaho gufata imbaraga mu gihugu. Mu by'ukuri Kongo iri mu mahitamo akomeye kwakira ibiganiro bishobora gutanga ibisubizo byihuse ku bibazo by'umutekano n'imiyoborere, cyangwa gukomeza inzira isanzwe ishobora guteza impaka n'ubushyamirane. Icyakora impungenge zikomeje kuba nyinshi ku mpande zombi, abatavuga rumwe na leta batinya ko ubutegetsi bwabyifashisha mu nyungu zabwo, naho ubutegetsi bukifuza kwirinda ibiganiro ko byashobora gutesha agaciro inzego ngo zashyizweho n'amatora. Icyizere kiri mu ruhare rw'abahuza, cyane cyane amadini, ashobora gufasha no gushaka inzira y'ubwumvikane izashyira imbere inyungu rusange z'abanyekongo. Mu gihe ibintu bikomeje kuba urujijo, amaso yose areba niba iyi mishyikirano ishobora kuba intangiriro y'amahoro arambye, haribazwa niba Perezida Tshisekedi afite gahunda y'amahoro koko,
cyangwa niba yifuza imirwano itarangira kubera inyungu ze bwite nk'umuntu ku giti cye we n'abo bafatanyije. Naha nsoreje rero ikiganiro nari nabateguriye, reka mbashimire cyane kuba mwari mugikurikiye. Mwari kumwe nanjye Boni Buranga. Abatarakora subscribe mwibuke kuyikora. Reka nsoze mbifuriza ibihe